tak je, kak je. Živeli. Ljudi dragi, neko večer, zaprav več je bilo ko polnoči, da sem išel spat, je voni nastal neki rusvaj. Kloki se šteli razdropiti. Rekel, idem pogledati na balkono, kaj se to događa. Gledim, a tudi neki goli muž v babskim gačama beži po ulici. Sem rekel, ne, zdaj sem mogel verovati, pa zove Miciko, rekel, Miciko, odi si, boš nekaj videla. In veti dojde Miciko, gledi, pa koli, joj, Boga pa dragi, pa to neki goli muž beži po ulici in to v ženskih gačama. Rekel, zgleda, da je bil pri susedi Štefici, edino ona ima takve bele gače z rožnim močkima. Ljudi dragi, kakva greška. To dok ti je jezik brži od pameti, ne? Več drugi dan spim v špajzici na malom otomanu. A kaj boš? Tak je, kak je. Živeli, aj bo.